Dobar dan, ja sam Marija Firka iz Karašova. Imam 44 godine. Sada ću da ćukam jaja za Uskrs. Kada ste počeli prvi put ćukati jaja? Otprilike kad sam imala 10 godine. Ja sam to naučila od moje bake, od malena. I sad svake godine vi ćukate jaja? Sad svake godine ćukam jaja za mene, za moju rodbinu, za prijatelje. I ćukam sa voska. I kada vi to otprilike ćukate? Na Veliki petak, na Veliki četvrtak? Na Veliki četvrtak ili petak, kad kako imam vreme. I ćukam trešnju, ruže, tako proletja, tulipan, različite ruže. Posle ćukanja ih stavim u farbu. Koristim crvenu boju, jer crvena boja je simbol krvi Isusove. Jel imate i druge boje? Imam i druge boje, ali uglavnom crveno. Za moju familiju ćukam okolo 20 jaja. Ja vam želim sretan Uskrs.